Mimo bibia akwaba shonko ede eba tumaji ejebusafo ebre asose ensema wodwa betodwa yede ebesomo ewofide su na ye obura ensem no emu sabre eba betodwa se MC a woda ejura sechere odumase bibia basabasa ye kakra ekoso ewo na wochi emu no penifo ya police for penifo ensa etimi akana womo eche no ewo kokutoka international airport ebra na tese woye na twese ku tukwan ade free omanmu ade akọ omanfu from mu na chokobo no wadwa na bibia to di mi outside na chi ade aba eno nam so emergency police force so di wo maso to from di adwemu pe na chi akwan na so mokote se oho no wa wo magina sa entie no so ade akọchi no na ebusafo ensemi reporter ade eba ye ewo enche be mo etie na mekam se dwumekobu eba ye chidom edmekobi eta ye chi ma ade dwumete ebrem ocha ke ba center o se mo nka ye se na o yare no esifati bi emfa ho se ye wona mani se ye ni pedua mu se ye yare kranko anampo krapo no se ye hu bi na eteto yakopon adomo achede a wo mutimi ede se yare te ade free nipa esuma nipa so ene ne fa ho de nti se na yare ni sifati bi no bomodi a na form numbers na echego e wase ona form ana se promocha kwai e wo dansuman akra tamale so e wo northern region no monti be emma e was for you coach reporter and nam so I did ensemo edi to dade a kire se MC Owura Salisu Bamba Yachino a police fa ka che wo mo tutu na no ade afa ensemo ekoso e wo dwa se kire odumasi ye go team rasisia so honorable Salisu Bamba wa yinaji enti honorable Samuel Mensa asanzo regional minister wana MJ chiri ko yugo be yino MC foforo na meno ka tai ko jin panifo ensem ya na non to ye na bu Salisu Bamba e won kan ti meno ka sai die na oni agira na ga ti yarson ka wo ko free e na panifo sa so ni mu ndesi ano wo mo ye na non to ye won kan ndi o man panyi na do wo yi na akono osi nanka onimonyamfo Salisu Bamba wo ye MC wa adwira no asem ne ba se ya timamufo ne mu na no nkokofo plane no akohene you too fine. Go too fine because I know a regional minister by regional police commander by minister of interior by one count, MPD actually, and now Vice Abba, a chief imam Abba, MPD actually, regional minister, regional commander, woman in our yeah, one of then what room kind, uncle in Kai and Sarkano, and go too quiet. Then as I mean, Charlie, in Sarkano, and you see a good and you don't Jacokum, or Moyan on to fear. You see, I do one kind when you're ebusafo nyasem ketwa na no wodwane ade kwa no nyasem bisa sabre edaga na fo ana wo bisa se yenim so profo epe no wo tetetete wo pe bebi wo se domo ba wodwane dwane na yese wo pe bebi abon wodwane na wo bi a wo ye MC wonu obusiete wo nyere wo kwai ade na briwe mu anu wotu kwa no nyasem bisa kana fo bisa na yese for more indications ni ye kra wadade di chese gana fo epeso mo kan se wada inedi no ye kotoka airport wa ikoche no awa na yese wo ya baba so otu kwa ni akire se ensem na manfo mo address atroduma se ka de to no so enu nti wo mko wo kire no woni mu bi yese wanya ne ntie se ye inedi efi MC edwa no so ntire se onya se obesa atena ye bibia ntime coordinate wo mu cramp no akopa bi ate na echire nyema kodi an de baba obi anfa won se obi enim ne baby o ntire se oni post bi enti obi ampe check kwa yasa sem na foolish case enti ye ba se empenifo so etimi no ma so eto formal sabre wo monsa etimi akan na ni niam Ghana for se de akọ abane eye awokeka Ghana Police Service eni ebiemu nso no empenifo awodo a wo mo ewa be Minister of Interior ni eye Owura Honorable Regional Minister for Ashanti Region Simon Osemensa wo mo handling case no ebebo pa ama eye asumdie asan aba ejura secretary dumasi even after Vice President Owura Mahmood Bawumia ene Chief Imam wo mo ekopem wo no mo edi nkita wodo abete say bibia chese bibia ekoso wana wana say so mo ne krapo enya abokomato yem nya abuto yem say obetimi edi ehia de wo mo ehia wo kro nsuka edi tuwo mo interest bibia on way to peace
restoration ɛwɔ ɛyɛ adwase to demasintrase ninia ɛbɛboa ama asumde yɛ krom so wɔ man na kɔso atɛntem na ɛkɔɛtɛ de amanfo engage bitterness o mu ate sɛ bitterness so de etia abaya ɛnkyɛ sɛ bifo bebuma ɛkɔ wie yie tire sɛ MC a ya chi no sisia no ɛne ne ade ba kwa Ghana fo abo police fo aba so ɛne perifo awodo aba so so wɔn timi etusa na mo a wɔn anhwɛ nim anhwɛ ne dibia ɛne influence wɔ ate so wɔn gyina information so etimi pay ne check wɔn kyina wɔtimi antua na kwantu ɛso ɛne nniam no we enye nsɛm da wɔ entu empanifo awodo wɔn ɛda positions aho ano ɛwɔ Ghana ha ɛfo sɛ ɛnɛ what kra to me ntina so be na to me so e dey to na mo bia won nye authority from any higher person na so be yes position and so to me be bia keka e ne Ghana ye wono eni bia ba imebu na nyasuahu no entiase aba ni betima e ne bibia ye bia no ye de ni ehwe mo ko akire panti se wo so to me a wanya no obedina so e de anya men se fata kan woni se ni pa so ko mu a wo mdo mani be di akire abebe mu asem ne ye kan ene yebehye aban na mana yedwuma ama bibia atime akoye ade ama wo man nitim sefo eyasem de ena beto da wa oti yi wadwe chefa won ene say won de ana fa so me e wo comment section maybe you should share video way on other social media platforms follow Too Much GH or Instagram Twitter so at Too Much GH _ Facebook Too Much GH na mu share mu ya say ene mu kan ho e ma de sem yi ebre mu na me aduma be say de share na na mo buso a enimti akra mu ne bye.